ka ilekshon nak mentah menjit thamai ekonomi khmat house nam arajar arpulai kalajan bat kejisong syetru kelas dang hakabala don kejingmi bat kejingrung parti nak mentah ban kyrshan hi kertong bagi kwa ban penyo yoso chong kejingjom nak mentah ilekshon ya kani kejingrung bat penyiso parti lasaki hamotaresen konsensi ya kabala mikmat doba Brol ding nongsit ubadiru menteri hapok sorkar MDA hakba palat arajar ngut kinong kyrshan bat ru kinong ilamba khmat do chong ka parti kongres bat HSPDP mentah kasi kalai wedrik luber kilawan ban ajing kyrshan di Brol kinong ilam kibarat ba kibalawan ban penyeso no saka UDP kidei ki ba Brol du simjik hakapor ba yakon yak election nomor ba kidei ki brio ki basatar bat ki bakhlan ba ban yakon persya andre hakan ya kenti ba mentah kan pen khamsuk no i Brol da ka jingwan ka jungki syaka ketem UDP nakalian jungki riurang ba ki balawan ban penyeso bat kyrshan ni kaseng UDP kilapan pa ba kladai kapor ban yeng teli kawai ban kyrshan teng kaseng rulum kenang bakinyo ban siempat ban bat ya kalakam da kinong ilam nakhasi bat jentia Sab senem hadu mentah ngalayo ek ansar kababiang bat ngalayo wer ye kemi ngong kumno kemi ingin ye join no saga UDP kaladon kar komperkhat jonga bat ya katakar komperkhat ngalabatai yi bat yong galong kababiang ya sakmat pa te kata ngalayai namar balai ngahab ban ya wer suai ka kemi lada ka kemi ka menjur kan aptim ka abok kejat yang ngadang trei ngadon hanunu kata ka bomut ngan or ngan pung mo yang khamsu tenat ban ya wer suai ka kemi bat ka kemi kala menjur mentaru kelawan langang ni ngasus kem ban teli daga ying te kajing jonjo ngasaga UDP kalong ba ngadon arteli ker komperkhat kawai kalong ba ngalop hadin kumbang la mentah bangadai beriu ba la Islam hak politik ban ya kyrshan yenu bat ngala pulih bahaya ka history banadu Islam kejar na spa nyo poa bala thebot ni kong hak khat pratri banai mat kejar na spa nyo poa hapo jelam ni kalaya bat hak to por ka sengrulum kana telim lontang gawai ka APSLC kala job hadu lai po arsit kala sucha ka kongres atau por ka job tang kendai independen kat kendai ngot total menteri pongot kala day bangin ya telino namar ki national party haba mariawan tila ban jobbon hakapor bele election kadaw golong ba ni ki sengrulum golong ni apra palat kasi jeng idon lai podreu balada ya teli mangigi kasi nang nenga try ikaror kinyat kumtohi ngi saner ngi teli ka bomot nginyo ya ka bor sinsar kenamar kata-kata ngusum padang hagan ke por lingkot ngaya wer kamtame ladalong kepala ini ki parti red jongi ki parti rulum kala dai ban join lang no tanggawai bangin ya ka bor sinsar kumbayo hafnan kajar ndai spa nyo poar hakabak APSLC kayo hadu lai po arsit sinsar maroi ba habang apeg yi galong ba ngai kandu teng-tengong kasurok setag lalong kumno surak setag lomno wong hatar ladep ngana don gawai kali kabarit ngalek hamulai sim rekan kasurak layongan ngalek satur layongan hanga cimat hi kamot number 1 ngakeng ba kisnong barok kidei banyo ya kasurok badai kata-kata ngasngau tenat bat ngai tenat ya kajingla trikam jong i na kamtaki kam penroi hapo ka konvensi na lorba ka kongres kadai ka parti ka babun ki MLA hak state ka jongi hak ande ka last election kalong ki badang job buntam de ka kongres hare ka long penban kum ka to kasni ka balaya tar likhot likhai kale jatlut bat om donru kibasa hangta hak kongres wat weiru MLA kumbalong hadu mentah te kala penlong yang aru bangan perkhan banyu iru ka parti RSPD piru gidar stang arngut kibajo na pedeng arngut tu lada sengap imat kersiatar marsidam kut ya kata kajani ka baki kia phonglang kala nang red banyu iru ya kajing sentutno na ka PDF ban na kiwai ru
ban lek yale ilekshon no na ke NPP te kumbalong MDC mene kadi ke nongrim ka bakraw ha ngin pensyong nongrim sa mangipan ladangin lecek SPDP ru dontang arnut wat arnut ru kre ban yapet la kejong ladangin lecek kongres ru om don shu te kala dei yang aru bangan perkhan badai satang ha ka parti UDP namar ki MLA baro kidang ya nek bet ha ka parti UDP om don weiru ubakre khore ban ongan lejale no nang ni bat nang tai kata ka di ka nongrim ka ba nga pensyong nongrim te kumta kum ki pat ba ki rurang ba ki rurang san ki bawan mata hangneru lese ka don ka bakum kata ni don na jalami khalia jongi hapdeng artli ki jatpen riu ki bakham he pan hapdeng ki khasi bat ki karo ki la khamstat bunsha banyengi hakalian ki padba namar ba ki yo i kumno ban penne ban yo ya ka bor ban sensyar haka jalami khalaya ringi te bunsin ngi kham ya pan kata kadai korukom ngi kham ya pan bat ka penong ru yang ban wan hang ni haka jisisang la perkhat haka mensim ngalong Brol salah kop sikop mentah arpulai ngan dia sanga biang tersan biang masawai ban penlimi rai on don position shoe on don position shoe ke parti SPDP na lor bala pat manga mensua rai hadin kataru kajing mino jong jong biolenda ban leno na ke NPP lada ombakla kala ra ya kisan hajar ndriu hajar pun hari ne MLA jongi ba menta nado malang kanega area kin sile lai ngaban ong uyale stang marway om tit ben teru uyale stang marway hine kin om tit pasya bai iklewan sede uyale stang marway laj nam lang ru bakersan rabak bahabatnya ba sajene borobor uladon lang badngi hang tu saj lang ba armanga tulu uyale stang marway bomba kijaka ba uyale stang marway hine padde hawai klan hawai telot di mana bajau dailam kita kanong rem iwan hang ne kalong ban kyrshan biang ya iba HB sik ban penjam halor kanong rem ba ka UDP ka teli but halor kanong rem but dai setang makai ka parti rulum hakani ka rilum khasi jantia jongi ka banut menta ban yeng ban penksan ban yele ban challenge ya ke NPP barok kelas surundam lut nakaliang jong meli ka tha nyumba Brol ding nong se ulong ba mau kumu meli udap da ka jingkman ka bakraw mar ba da kispa angot kirang ba kilong kme bat kisam la ki ba pau bat bananam bha ha kisnong ba pe kilawan man preso no so ka party UDP bat klam da priang buram yakini kam siam jong u kamsa kum MLA ngadam da ka jingkman ka ba da kispangot ki riramba da kispangot ki lokmi ki bapanam ki snang ki tha gujungi kilawan jon saka parti gujungi klem dap diang buram yaki ngasngau ba kamlasha ha kamsim gujunga nama ba man ka election ngayala election license sisin MDC steng samoy Arsin MLA bat mentah kalong kesin besar kijo pendia du thiah du dem kidei kine kibawan mentahi te kajiwan no jong pi mentah ngasngau ba kalakam penyo thiah yanga namar bat pi krus krungnya jerwit nya jerwat ba kalong ba banyatan bat banya kro yang kibriuru marki kidon kania kidon kajutan ban pengej lagi jong parti te kejuan jong pi hang ni ngasyo ba ngayong kan leru ngelap kenai kendet te kublai sibun
ia pi ke bawah nang kapor ngaru ngasnoban priang burom tanda ka executive committee yaki riurang ba rangsan yaki longkmi ke jungi ke bapaunam ngasngol ka kalong kerja bat ka ne kapor nga penlong no ia kane ka jingelang sar ba ha kane ka sngi menta ngin sam no ya kine ki syuki ha ki nriu posan teliki sinong ha kane ka sngi ka pamatangan ai ban jet ha ki primary unit ku jungi aspa khat nriu teli kilong arajar aspa khat nriu ye Tapi ki presiden ki sekretari jong ki longpa ki presiden ki sekretari jong ki longkmi pin sa lek ala ki jong ki primary unit kumba pila jule ngin sa ai ko dar kat no pinjit ki tim kat no pinjit daka bisa de pila de ki bala sotu lupa ba menta kane kanti arajar aspa khat nriu ye bat kabadangsa bangin sam kalong hajar laispa tam teha unem jo usnem hajar arhi ngin saai sa wake order ban jip pendepno yakine ki hajar laispa tam ye te lek ban ya tho yakito ki bompat yo sibu menta pin jip hajar aspa khat nriu ye dan sa araja laispa tam kito kindana pedeng ke jins kiong lese ngingim yo tera ya kane ka kubor pensyai ki prime minister jopi uemini ulakren bat ulakular syai baya kine ke badangsa baro onsa pendep ha unwe usnam araja arpu arhi wat numdon kajing arpatin ngaso benong pan penpau khmat jong pi yang ni pi yo i yo ba boror hane kapor ulat temen ne udang khenlau danglong manian dam long syo danglong ampun dah ki album long syo lawa temen de tengah tang kawai ngong ni ba ngada ai kejing yaro ia kejing trai sistem jompi ba pila penjab yang laisen lewat ngapan ia kejing kyrshan napi hato piong nganyala ilekshon kade kabor ke jompi menta hang ne kum kinok kam ke basikmat nganyala ilekshon telada piong nang yale sobha dan trai sistem ngan jobiang kumno on legit biang ya babror uban sa syong thait no ba un bam no ya kaskim baro unum aisyu unle no yalodi tenga ai ka kular hane kasngi hatmat jong pi pai ba ban ang babror ya ka pisa jong pai ba un bam no nga kren sai kedar nga de kristan ngam nang bandua syuk lada ngabam sap ya kakam jong pi pai ba lada kam dak ngana syuk na kapla Nakalian jongba lakman rumboyu pada meli ke UDP habakren hak jelang priang burom ya boro ki pelawan man peso ke parti UDP ulo ong kesen syar khadar kalong kemudian kam hadu kata-kata badlong kat bolong ki hap ni simenta hak san pertai ki bakon san kalong kene gawe ni deban pe ka ka kamram jong nong mikmat ka kamram ka dinam ta ka roy kapa ka dor jong pada nong kyrshan kade ka roy kapa pilaban len kibriu kilaban len handrai ngi ki bioi na jingai ngioi ka dor ka baki pada nong kyrshan jong ka motoration bat ka may rangki ai kada ke east and west Hills. Mana bala ban sugar ya katu. Kanun mud ki amle ki nang mikmat ki kwa banda phiru ki kwa hendrai katu ka de start ka jampi
ngalawan siya ne, Prime Minister, ngalarong hapo benter, ngalarong nepo kan si, ngalalay hapo paryong. Kin school, Kiba ba? Katu kinigidor, jang kinakorsyan gijangi, balman ay yak payba. Kin school Kiba pun, Kiba layo, katu kinigidor jang payba. Kisurok bantan yewsyo, Kiba la urlang, hapo kanil konstitusi, kitu kinigidor jang payba. Ka school iklavia madal sa school ka barangay mynta. Katu ka di kadar jong payba. Kiskim irrigation. Diba pinyo? Kita di kadar jong payba. Henry, kabas ngisi. Kali. Kadar. Pensyang dari election. Kanos pa klur. O MLA uba candidate la kano. Shiklur, Arklur, Lightlur, Southklur, Sunklur, Riuklur, Spoklur. Kaskul iklawi hante sabu praklur. Hatu. Tentang ni pagba. Ni keng. Lala ni persyang menbodor. Yala de kalong kebeli. Kakumno kalau wei jeng ikun tidung nang syai penyaw nang lalai mereka kumno kan talawei ikun jangi ladamangi ni pensang dore kasin syar kadar kadar jengka kade karoy kapar kadar jengka kade mempengkil ginong rep hagan ni sarkar nilai lembaga fokus lembaga cooperative society lembaga self group kanu nginate nakabenta jong payba. Ngiday banyai hanray bonsen nyong ngipen sangdar tang yelade. Kamau kador jong kamau taresan konstitusi kadai kabamdan balaban pet. Tang nang mau taresan osrutu ya kador jong ka. Baru srutu ya jinkan jong ka. Baru srutu ya ka future ka jong ka. Kathong omde nakabenta jangno kathong kade nakabenta kipai jang mautharashan nakabenta kipai jang Eastern West Khas Hills nakabenta kiwe baro den kadama kentu ya pi kilang keme kilang pa kanne pidanang ne ngak kentu ya pi ramba kibarawan kanne spa piwan menta kasngi kanne kade pilang kibri kibaya ichingai Pilang diberi kiba nang membodor ya ka mautarasan konstitusi. Kami takti berkata. So kumbaka sawak ng kawajang. Kamdang ka. Sasama. Mau sih mana suka. Kami takti berkata. So kumbaka sawak ng kawajang. Kamdang ka. Sasama. Mau sih mana suka. Kami takti berkata. So kumbaka sawak ng kawajang. Kamdang ka. Sasama. Mau sih mana suka. Kami takti berkata. So kumbaka sawak ng kawajang. Kamdang ka. Sasama. Mau sih mana suka. Kami takti berkata. So kumbaka sawak ng kawajang. Kamdang ka. Sasama.